Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Sakbay na, kablaawan, ken pagyamanan da kayo amin, iti anus yu amang tartarabay, karag iti drama mi nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama, iti dayto a channel tayo. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Pospon manay, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Bakit nagsikor ti agluto-luto di tayo kinakaad-adaw? Masapul mo't nga rudlakay. Anusan tayon Apay no, ipaluto tayo langan iti sa balay. Manangdan tayaw. Sumatlaang. Saan kan ngagbanog mapan aggatang-gatang ka na iti kasapuran? Saan ka matin ngagbanog ngagluto-luto pa? Iyagdan tulatan no malutaw. Mangan tulaang tiaramidin tayaw. Uwan nga agpay sulakay. Sige nga raod. Ipaluto tayo iti sa balay. Ang asino nga ititangdanan tayo amang lutaw. Di ko marim abikay. Lumuluto na dyan. Doon na ti order kit luto na adago sa'in. Kalpasan na, i-deliver na matay. Ay, wunan niya. Ay, ibagaktuman kan kuha na. O na, ta isun ti makaamoy ti amay. Orderim latang kin kuha na. Itid kung tumot tin adagos ti bayad. Saan pa ya? Rayang pa nga iyag na ti banang nga in-order mo Kalpasan na, isun tumot tayo ti panagbayan mo. Madi, ano itid mo na adagos ti bayan? No ngayon nalipatan na gayam, order mo. Ay, wunan niya. O, naidaitan kaka. Kaya't yung ano tagpaluto iti pansit kan spaghetti. Kanda dumapay. Sino ti agluto ayan na namasay? Ay, kaya anak ko Ni Bekay. Talaga mat nga order kami kan ko na. Agpaluto kami ti spaghetti kan pansay. Sige ti bagak taw. Agal-alak ngamen iti order. Agal-alak kayo ti order. Awan mo't listaan yaw. Awan mo't ballpen kan papilyaw. Silang day takadyak. I-record ko lang ang iti utak ko. Unay day tang kaka. Apayanda kayo pala timbaon na. Di pala isumat ti agrikos nga agala iti order. Siyaklatan tayo supay mo't ati may tulong ko. Kan exercise ko matan ti magmag na ti kalsada kasi ti daysaw. Mapanog kayo Apay ay ataw pa yun nak. Saan kayo nga upayan, nana? Masyanak lang ka na kayo. Tabagay, ti kasyam, sana sa bali at tao. Alright, kaka. Kabaw samot na iti abakan.
Nasaya at nga rod ano kas talakay. Ke manukanungay. Jak dinamagay. Nadlaw ko nga nakabaw na. Ibaon kong tulangan ni Peter tayo suti mapan makisao ka ni Bikay. Ibaon mo itan. Tapno nasapsapa may order tanay para intun bigaton da dya pagsasangwan tayo sa nga pamilya. Iraman nan nga orderin ti innapoy. Innapoy laeng orderin pa. Lutpam dito yun Ay tapno mamaminsan kuma sa anak ko ngagloto. Unay daytan bakit? Mga no paki-order mo pa yan, tinapudot adanaw, mamay karga iti termaos. Ha, ay unay daytan lakay. Mabalin mo't pagalmusaran da jay spaghetti kun pansit. Mala, ibagam tadamagan na amin na numano. Kun nanyang oras sa may deliver. Iyagnan ay tagsapa. Jay oras ati maamuan ko ma, no alas 6, no alas 10, no anya. Apay pala data oras ay basta ang sapalatan Madi ibaga na ti oras tapno amok no agluto ak italmusar no sa anen. Agluto ko latan iti napoy. Ay saanen lakay, dayjay latan ti kanin tayo. Panayunan tayo latan tapno adaw, ay nagkapoy ka. Unay daytan kaka. Apay nga, itawan mo tinjim paluto tayo nga spaghetti kun special pansit. Saan pa siguro naluto Imbaga tayo lakuman jay eksakto nga oras. Agsapa ko na naman di urayan. Anya ngagsapa? Kita man ti oras na alas 12. Haldaw gaya man. Ay, amangan no napospon bakal. Diyos ka, isumot lang agkiraosan ti tiyan ka. Anang, awan mo't gayam tinaluto ngayon na po. Saan akong nagluto, tayag damo lang di order. Sapay ado, dayjay. Ayan na ngayon ron dahil ang spaghetti kan pansit. Urayan tayo, ngaging katrabi ay. Ay saan mo tin Di pa ikot saan tayo ang mga almusar kan mangal daw. No agluto akmat, di pa ikot dublen. Ay, saan tayo amakan iti kaaduna? Mabanglusan tayo ano kastakit sayang mat? Naydaytan kaka. Nanganak ko nanang. Nagprito ako ni Titlo gasindak. Tadabat day kilaban. Awan mo't ngaminan ito order yung pansit kan spaghetti. Mas daawak mo't Ado nga men di na order tayo. Sa mabayag na siguro alotwain. Awagan man ni Bikay? Ay, saan nga gigigam iti cellphone dayay? Ngamin, busy akanayaw nagpalingkay kas ka naglutaw. Sika nga rodon ti mapan ni Jebalayda. Tanay, agkap-kapsuta ko niti bisin ko nga gur-oray iti dayta nga order. Unay mo't ngaminan na ita. Anak ti salit mo dayta. Di mo't gayam na iraman iti listaan ni bakit masay. Kabaw na niya bakit? Puspon manay. Mangurutan ti tao ang mangururay. Awang magayam. Ay, himbagata ng harakon. Kabayatan ko mga ururay niyo. Nangan kayo mutayin. No nanganak di jakton makapangan sapay nagaduday jay nga na ordar. Tirigat na ron kat awan mo't dahi ta ururayan niya nanang. Just kim da dya bakit? Binisin nan ti tao. Kundi alapay mo nga ron iti ordar. Apay saan nang ilista ay tatang? Kasano nga ilista na. Kat awan mo't igam na abulpin kan papel. Isi ka na ta ma-record ka nun iti otak na. Just kay nalipatan na mo't nga raw nga ilista tinagan tayaw. Isumad lagayam nga awa ni jilistaan ni Bikay. Anya? Naydaytan kaka. Nanang, kasangay ko gaya minton Sabado. Impalagip di barkarak. Apay nalipata munti kasangay mo.
Saan mo't kami na dahi tati pampanunot eh. Ay, just kay. Ay, kanya nga ron ngay mo, ti blow out mo, anak. Ang damat ah. Iso nga inawis ko iti barkada kan gagayom ka. Nanalita, umayak man. Ne, papagisang. Adda ni Vicky. Mangurder akong kenkuan iti pagsasangman tayo. Dumanon ka, Vicky. Agyam anak. Mangala ako may ti order yo. Siya akong tagurder. Ali special pansit. Nga da pasurot na ang macaroni salad ken tapioca at aramida. Package day ta. Ha? Karaman, di saan kong inordar? Talaga kasta. Nakapackage nga rudan. Oo, naidaytan ka ka. At dandagiti barkadak di tarwar na nang. Manungay ti inawis mo. Inom talaan. Sa nangawis mo't ni ading mo iti gagayim na. Adamot upat ababalasang di tarwar. Gusto ta ado ti inorder ka. Good for 20 people. Anya nga oras ngayag ni Bikay. Imbagak nagsapa. Kasano kasapa day tangag sapa. Komporminto na. Kanudanda ni alas 12 awan mo time. Ha? Ne, apa yan? Ingkala kitaanan. Ay, unay daytan ka. Ado ka no ti order kat naud-udi tayo. Iso nga inyo na nagiti imo na nga order. Naglukon. Kundi alay tinagadaw nga order. Kalpasan na. Saan na gayam ang maasintaran amin. Ay, Peter Baraw. Kita am nagiti sa nga ilaim. Agawid da ka nang ta mapandamangan. Mapandamangan. Iso nga ron nga may da dito. Tapno pakanan tayo ida kas blowout ni Peter. Ay, nabakait. Kapilitan na. Nag-aawid dan, tas saan da pa'y kano ang nag-almusar. Matalimu daw da kanumutan no di damangan. Ay, just king aminday tanga order. Awan pa'y mo't. Makapanerbyos launay. Oh, siyak la kuman tinagluto, just kay. Wan kumaa. Kababayin pa'y kit din ka nagiti sa nga ilay. Nagmiminulagan da. Kalpasan na. Nagsaraw nagiti tiyanda. Iso ang nag-aawid da na mapanmangan. Unay daytan kaka. Maawatan nyo kumanana. First come, first serve ngamen. Apay ngamen na da kami ti inudim ng may inyo prisaran. Da kayo mati kaudyan ti balay na ngamin nana. Di kamla kuman nag-order. Nala, kastulaan nga nana. Inton maminsan, oray no da kayo tinaudi ang nag-order, da kayon tunti unaek nga ilutuan kan ideliveran. Iso pasensya kayo nana Jack la kuman nag-order. Just kay. Unay daytan nana. Inlimlimod ko ti anniversary mi kinitatang yaw. Ngam inwaragawag daki din. Siyempre, ato tinangkablaw kada kayaw na nang. Daytan to nga minay sursurat iti Facebook. Saan nyo kuman ngayon sursurat Kano sumang kamaritis mo ti Facebook. Tila madamdamag na. Pakibiyangan na amin na damagdamagan. Anya ngay ita. Di namuanan ti sa nga lubungan. Kapilitan ngagpasken tabakal. Ay, ado ataktak. Gastos kan banog dayta. Awisem to lang na iti sumagmamano ako maray. No, agdamag ti dadoma. Ibagam nga awan sagana, awan kwarta. Tapno, di na umay. Sadam to makita ti ipus mau, anagado ti makmakan. Addan, adilawun da ka no kasta. Ay, unay daytan kaka. Jak, tumot ngamin masango ti agluto. Iso nga ron nga orderin yun amin kanyak nana. Di kanto man nagparang. Unay daytan nana. Apay kiti na jak agparang. Kat siya nga rod ti mangluto. Agkarika pa'y
Maaw-awan ngamin ang titalag ko kan kabikay. Puspon mo la pusponan. Ha? Unay mo day tanana? Jak kayat ti mangilawan ken jak kayat ti may lawan. Jak pay kayat ti may babaen. Siyak ti makamuna na. Sika ti makaammo, ngem siyak mo ti may pasubaw. Kasta ka day. Saan mo't anana? Promise, nasapa aktong agluto. Alas 2 pailay ti parbangon, rugya kong tagluto para ti pasken yun nana. O day tan ka. Ay, saus! Ay, sa nga batalyon mo may limlima tinaawis. Kasta talaga ti tao dito ayan tayo nanang. Uray saan mo nga inawis, umay makitsibaw. Nagganas nga raw ti bumitog. Ay, unay daytan ka. Mangkita kay ti sabali pagurderan, tamadi ti style ni Bike. Agluto ken saan pada na, awan bibiyang na, numaylawan dagiti agurder ken kuana. Bayan nyo nanang, ay baga kanibikit ta sapsapan na. Rumbeng lang akasta. Imbaga na mo tan ngayon na naanot mo nang iti-order tayo. Ay, sapay la kumata sa paan na atanay. Dagita saan anaawais, agmumuryot dan nga guroray. Ay na, may babae nakpaikid din ka dagiti inaawis ko. Ay, ina, bumagkulak iti tao no kastilaan. Ah, ay, unay daytan ka. Ay, nangay tabakan, my. Ay, nangay awang mo. Bisin ka ba, nina? Mabisin ka ba? Ay nalakay, kababainan ka dagiti may nakipasken mabisindan. Awan mutan day tanga order. Ay ina, makabagkulak jam no kastilaan. Asda, awak ka ni Bikay. Awan mutan. Naglaglag mutan na siya tao. Inyunay-unay tayo pa'y kenkwana. Nakukuntay nga, gawit tayo. Puspon manan. Gawit tayo, na. Ay, adahan dami, apo. Ado, ang umurayin nyo labasitan, Ay, sana. Uray kami magkamuray. Puspon ka naman. Ay, ina. Kasano day tuyan lakay. Nay, aga-awid mo tandagiti tattao. Ayan na nga ni Peter nga anak ta. Itay pa ya matmatay itibain. Ha? Iso seryoso itayan. Anya matmatay ka da, seryoso mga bagbagam. Kasta una yung tibisin na. Iso kinasarita na iti barkada kin gagayim na arumwardan. Anya? Wan ba kahit mapandan mang restaurant? Ay na. Uray siyak lakay. Mababay naklaunayan ka dagiti tattao. Matmatay ka kanimot tan ba kahit? Ay saan nakamabalin amatay? Bakkulak pa'y da dya abikay sakbay amatakiak. Ay, ulay na tan ba kahit? At tuwing order yun, Nana. Nagladaw ka ba't? Nasapa akit di anana tani. Awan pa'y mo ti bisita yung uray maysa. Awan na talaga ti makitam. Ta nagtatalaw dan. Nabisinandan anang uray iti order. Awan na nagpapanaw dan. Ha? Iso ati rumbang iti da ito'y lakom. Kat umadayo damot iti sangok. Ay! Nagtatayaban, nagtamakan. Lempuran desay. Sika, Bikay. Nudi ka pa yung pumanaw, ibabar ka matan. Ha? Ay, sige, pumanaw ako, Nana. Ay, diyak kaya atin makita at niniwan mo, dangga. Ay na. Rayta ka tibagbaga, kasan kayo nga awat itiyag palutaw. No saan nyo ang agwantaan wano mapagigidan. Ay, unay daytan ka. Nalakaaya mo ti may babayin kakapsat.
So ano, inkariyo nga ipanday tamakan wano order, ipanyo ito nga oras. Tapno sana may lawaan tinang order. Kan saan ang mabisinan lagi tinaawais. Oh, nahidaytan. Ala, ditan gagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan na napauluan. Postpone manain. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.